Ka-Office Terekam jong ke District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills District Nongstoin menta kesengi ke lepelong ye ke program pensengau thuk pat ba halor ki kam an ki bedei ba ki pat ba bat ki jing mentoi ke ba ki pat ba ki de banyo lada ki don jing tip bat ka an ye kini ke program lepelong ha kashnong lau bertun ke baha bapo ke mau thak rashan CNRD block Eastern West Khasi Hills District halor kapang opening doors for education to children or campaign for school dropouts. Kajing temu jong ini ke program kalong ban pensya shiki kena school halor ki hok jong ki bat kumjuk ru ban penduna ye kajing pep school shipor jong ki kena. Hakini kesengi kiriu Shempang na po ka office DLSA West Khasi Hills District kinong mikmat na katanat DSEO labor kilawan ban ajing kren bat pensyai pat ba halor kimat ki bokongsan ki bayadai bat ka free legal aid services and functioning of DLSA and Prohibition of Child Marriage Act Arajar Rio, Right of Children to Free and Compulsory Education Act Arajar Kendai, and Midday Meal Scheme NALSA, Child Friendly Legal Services to Children and Their Protection Scheme Arjar Khatsan, Child Labour Prohibition and Regulation Act. Hakini ke program lawan bansaki di kinong shong shnong jong ke shnong lau bertun bat kala don ru ke jingi peliu jingmut hapadeng kinong shong shnong bat kiriu Shempang ke balawan ra shibun ki jing tip bat jing mentoi ya barok ki balaiwan bane shim benta. Kalau kau ikan di jungi po India kajur bahkani pikulas tang na po Meghalaya klik tang na po Assam daki po hajar mut iknare si po snem kat as snem bapras snem lalit bela utu bersong bakrong hangtu wat mengatrai mentah pindale hangni te pimi i seni sanok stoin samai rang pimi pilih tang hasor hapo shlong pimi kinong krong knare ha ya charong saneng pan pisani Ketua kembali ke ing imbe ba om kita taki nongkrong na ki mereka dai ke jingbelah makidon ki beliau ki ba sim ka boy ka tu te kalong bukta abaro ka wei ka ri India ka pun palat kani te nang kata kadau ka kumngan na kalyang ka sarkar jong ke sarkar India kemudian yu ka napo ka sarkar India ka penmi ya kata kawitaan ka bengiong ka Child Labour Prohibition and Regulation Act haus nam ka kandai spa nyukung re ti hakata kaan ka idan pun haki kendon mo ti kat panangnya sipot pade kani ka an di ka sorka kala nang kampen penbah susu kenang ba kan dar khamha kan wanra ya kajung ha kajung yak yakini ki kena ki jongi piho arja khandriu pade kila penbah susu ikani ka ai kila penmi pade da kata kawi ka ai ki ong Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act arja khandriu ti ke kata ka ai pade man batai pi kani ka ai ka dei ka ai ka ba kebalong applicable ni long kebayat testa habaro kawi gari hakaba kabatai ba sya ben ai bala lani ben tha bala ki kna ki ba hapo pras nan kata kidon ki bentang kabatai ki kendiap ki ngandala iu andai ka jingmut jong ni ka ai ka dikata mo dah kenal kata, kini nak balik dah kenal ba, kajing selang kajing zenzak, sama tu pila baju abet, dah pila yoka berjam sama tu pila abet, lok tu abet, sikrup tu labu abet, bapa tinggi pat ban ino school steng ban pila abet mentah, dan mereka anina di nursery ha di kelas 10, dari for example jutia show. Play krekot mulai mas pas kelas 10 poi sesor tim kan mau je sa sempat lagi email hagi miss bapim krek hab dia ban krekot bha kade dala de po kapor pin pin ban pin start pin yang jong ki
from ang nakadaw pialang samla ti kami hap mo. Diyos no ni ngamatay Diyos sa kanika office di kami mo kagila si kanika di SEM kaay sinarap hindi na tanay nanin pila bang kini ngamdi mga penslor tagpala na doon manu na din zupi kintay basa ilok de basa iya ilok basa lebe ilok pila bang pan kabay bam kanu kam gajimlot pila Diyos ngon ang ka maintenance ni kajing siya kajing pantay bam na ulok na ugi ibe niya pi Diyos ngon ni kilong kami kada si siya ang kilong ru la jubna ka domestic violence laladan kung gitaro pila mabintik nengi menta pindisyo ban buri ya kajing siya ni kajing siya ban beng namara menta lembah kan ko office jongi ngila one knacks no zupi Batin semua pergi pai bala dan kinu jingge pindul kamshu bandon ka pindul kamshu ban CWA ngila dan mengi ka sarkar ra thok nang haki office kaku ka office jung gi DSA tadi don ka kinu kita office ngila ka nera bapi lara de haki office padang hak po justisia joka kut kadang lak office jung pet mo lara de ki balele ka mukut dumaru kali ka office kami pegna dulu nak dari umukut rumah kabana dulu krihat kabahaki du kata kali ko supreme court kala bandak kedon ki pida sarkaru bapen hapu high court ro kadon hapu district council ro kadon bar hapu district court ro ngidan mengi mengapa diba mesta ngidon mengi ada dari kinu gizing zenza bila bang malada ada pila bang manu bila bang phone number you way not Ngakai masuk dalam aktif hash kamu tahu number, Yudi number pila ban phone dan kam jinglot dan balas phone ru pila ban phone number. Barok ni don laki jong ki hok. Nei mentala keren di kong ba pidon ka hok hak mak ka. Lada kanu ka jingjia ka jia yepi, kinu ki jing penwet ki wan yepi, ka ai ka don bat ngi don ka hop na ka benta ban le kumbay yong ikong syapur nanta dei tang pi ki kena api don ki hop ki don ru mo kini ki temen ki jongi la kilong pa kilong mi jongi ru ki don la ki jong ki hop nei ha ka sarkar ban yo ai ki jing mentoy ki jong ki bat la da ki do i ta ki jing mentoy ki la ban le ban complain la ni ban le wat chadu ko Ki kumjoro, hi ki hep ki barit, hi ki na school, ki don la ki jong ki hop, ha kapuli ka dan li. Way pa way unong sinong, don ka hop, na ka bantaban, yo yak puli puti, la ka long, ha ki no ki kendong jong ki sinong ki jong. Te, ha kani ka po, ka program ka bakibo ang ni kumbay laong i nong yalamang ni along opening door for education to children's campaign for school dropout. Education kamot kapli ya baro. Namar kata laseng ye ki school haman lagi sinong nang bagi kun ki jongi kinyo uli. Kinyo ali school. Nei. Henry haba ka sarkar lingba itnat ki baber ta seng ye ki school still lenis tangdoni ki ba denen ta ki ong ki drop out kim lis la ban lo han ni snong jom piru ki la ban don kum kita ki ba pep no tang class 3 class 4 class 5 class 6 ki pep no na school ti kum ki ni ha ka jing sisya ki dang dei ka po ki dang dei karta bakin puli haki school. Hoy, nakaliang ka government ringkat bat ka district legal agencies kia tray ringkat nakabenta ban lek keleng kisunong kita ban organize kita program nakabenta ban warabia ya kini kikna kijungi di bala pep school no siya kas
formal education. Kemudian ban yang school. Di ban penseluruh yakini ki barang yai menta kumbai kong ila keren. Ba ngin nom dei ban dei lok dan kloy. Ngidei ban pule. Ngidei ban wan school. Ban yo yaki jingi kai na ka benta kala wei ki jombi na ka benta kala wei ka pernai jingim jombi lani ka shnong ka thao. Kemudian kan ni ladapi perkat menshua ki khon ki jongi ki duna bha ban school ladapi perkat arpo lai ko snem menshua kemudian ki duna bha ki ban school ki khon ki jongi lan na jingi ki duna ham tam le le kin thai ki duna ban school bala da ki le dro kemudian kung baong menni kelas 4 kelas 5 kilap no namar kata sorka ling bagi tenak ki ba pher kasna ya kata ka ai kabaki ong right of children to free and compulsory kut ka hok jung kina ban yo kuli kata ka ak ka ba le ka ai ka blasna au a hajar hindai